وۄنۍ کَرے مےٚ یِہُس اِرادٕ مےٚ دوٚپ وۄنۍ مہ وٕچھ لیکن 3 رٮ۪تھ برونٛٹھ گٔے تٔمِس تہِ برٛین آپریشن ؤری ہٮ۪تھ اوس مےٚ آرزوٗ بہٕ نِمَکھ والدین عمراہس مول تہِ تہٕ موج پٔتِم 5-6 ؤری ہٮ۪تھ ٲسۍ مےٚ وارہ ژٕ کیٛاہ چھُکھ نہٕ گژھان سٲری گژھان ژٕ کیٛاہ چھُکھ مےٚ چھِ مٲلِس تہٕ ماجہِ پٔتمہِ ؤری ییٚلہِ بہٕ عمرہ اوس مےٚ گژھنَے مےٚ دوٚپ بابہٕ صٲبَس گژھو تٔمِس اوس سٹروک آمُت دوٚپُن بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ گٔژھتھٕے کینٛہہ کال برونٛٹھٕے أسۍ تہِ واریاہ بٮ۪مار علی تہٕ وٕنہِ تہِ چھِنہٕ تِم تیٖتۍ ٹھیٖک کینٛہہ وۄنۍ کَرے مےٚ یِہُس اِرادٕ مےٚ دوٚپ وۄنۍ مہ وٕچھ لیکن 3 رٮ۪تھ برونٛٹھ گٔے تٔمِس تہِ برٛین آپریشن اللہ تبارک و تعالیٰ بوٗزِن أمِس مول موج چھُ اے کریٖما میٛانٮ۪ن والدینن کر شِفا شِفر کاملہ کرُکھ شِفر کُلیا شِفر عاجلہ کرُکھ نصیٖب مولا اَسہِ کر اَتھ آزمٲیشہِ منٛز کامیاب پروردگارا اَسہِ کر صبرِ جمیٖل عطا میٛٲنۍ 2 برادر مےٚ کھوٚت سٮ۪ٹھاہ محنت کران تِمن سۭتۍ پروردگارا تِمن تہِ کر جزایہِ خیر عطا قریٖبا مگر أمِس والدین چھِ حیات أمِس پوشناوُکھ أمِس نِش چھِ پروردگارا تِہنٛدٮ۪ن کر آز مغفرت اے مولا ییٚمِس بیمار چھُ تِمن کر شِفن کُلیا کرُکھ کاملہ کرُکھ نصیٖب جماعتس منٛز یِم نیک حاجات ٲسۍ تِم روا یِم نیک مطالب ٲسۍ تِم روا آز کر دٲدۍ لدن داجن دعا مرضدارن نظر شفا قرضدارن کر قرض صدا کورِ مالٮ۪ن پردٕ پوش ستر پوشی صاحبانہِ دخترا مولا تنگ دستن اوس عیال بارن کر یٲری بے روزگارن دِ رُت روزگار یِمو عزیٖزو آلو کٔرۍ یہِ دیٖنٕچ مجلس سجو کریٖما دعوت دِتھ مِناچی سٕنٛز خدمتس منٛز سٮ۪ٹھاہ تکلیٖف کٔرۍ برداشت مولا تِمن کر جزایہِ خیر عطا یِمو یتھ مجلس کامیاب بناونہٕ خٲطرٕ ییٚمہِ تہِ قٕسمُک تعاوُن دیُت اے مولا تِم سٲری کرُکھ آباد پروردگارا دُنیٲوی اُخروی کرُکھ آباد اے مولا مگان چھِ یِم آیہِ یتھ منٛز شٲمِل گٔے دوٗرو نزدیٖک پٮ۪ٹھ پروردگارا یہِ مجلس سجاوُکھ تِہُنٛد دُنیا سجاوُن تِہُنٛد ٲخرت سجاوُن پروردگارا تِہُنٛد عیال سجاوُن تِہُنٛد کاربار سجاوُن اے مولا اُمتن رسوٗلس کر مغفرت یِم جماعتہِ امواتن سان پروردگارا مولومن غٲر مولومن سان پروردگارا سٲنۍ علما تھاوُکھ سلامت خاص اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا